İkinci besten aldınız da. Evet. Vallahi biz. Kaçancıklar şimdi ikinci besten aldın? Aksakaldan. Kaçancı besten? İyi, kaçancı? 50'den yukarıda. 50'den yukarıda. 50'den yukarı ikinci besten aldım. İkinci besten. Oturdular, yigitler. Tıka. Mestal oturdular. Tamam da yeter girdi. Yeter takalı. Kana çocuk. Çocuk takmayla. Ya bunlar kartını da. Ben aksakal ettim. Hayır yok. Alıyor ekmek. Bir tane altta aydanı tez. Patektir ayın kurgunlara, şek şarabı. Öpertürler çok boşuyor de. Alın silahı koyun abi. Alın lan. O ballar falan baksana Allah şuraya. Ballar falan. Aldırlardan Müslümanlar tersal koğla. Tikra, bana tikada koy. Buranın o kadar. Buranın o kadar tikada koy.
Birek o söz söylep koyalım boğazlar. Qaysı yerde qanday el çoğulgan bolsa, o'sha yerde Allah Taala'nın hükmü, Allah Taala'nın farzı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet amali yok bolsa, ol oturuş. İmanlı olsun, atenesmeyen. Köp rızkı versin, Allah Teala sağlıklı versin. Atenesmeyen şu bu dünyada da, arka dünyada da, iki dünyada bakılı olsun. Allah'a emanet. Ata doğar, ata da doğar. Bir ana tutuyor, turbayı tutturma mı? Aksakallar. Yemesi vardı. Götürü top çıkarma. Assalamualaikum tuğanlar hazır. Nurkas Aliyev'ten interview alıp koylu. Top boyunca qanday bir komentar verip ötpesiz be? Bizde buna 50 yaştan çoğur 5 komanda olup oyun büttü. Öte жақсы oldu. Birinci mesleğine şu Saydı Vakas'tan komandası alıp gitti. İkincini biz bolup kaldık. Şu bölüştük de 5 adam 5 komanda olup şu жақсы oynap şu жақсы rezultat oldu. Şu açka jağından biraz utulup kaldık. Oşadan 2 olup kaldık. Oyun Bazan aştanlar aldı, qarayalar. Bazan aşkalar aldı. 3. mesleğine. Şol. Жақсы oyun, жақсы öttü. Bizim Aylın'ın ıntımaqçılığı daha bir jol üçün жерден bilindi de. Çoğun rahmat, Aylın turgunlar бұл жерде көп екен. Buyursa дағы алдыда финалда көресіздер. Bizim alar qanday oynadı? Şu şaklasın mı? Kimden neyse? Bekke. Yabolat Bekke. Vay. Oyun жиынтықтап баратат азыр. Сайданкадан интервью алып коебуз, комментарий берип кетсеңиз. Волейбол боюнча кандай болду? Эми бүгүнкү оюн жыйынтыгы боюнча айтсак, топ бүгүн аябай жакшы, өтө сонун өттү. Командалар да жакшы болуптур, текши болуптур. Айылдан келген балдар, молодец, азаматтар ошол айтайын айылдан келиптир. Оюн эми өтө жакшы болуп атат. Азыр мына супер игра болуп атат, супер играны көрүп отурабыз. Азыр мына Алындын командасы биринчи месттен алды эле. Азыр супер играга 71 балдар менен ойноп атат. Ар жактан жаштар чыкса, алардын дагы неме атат, карыялар. Ким чыкты ошолор менен комментарий айтыңыз. Тиякта карыяларда эми финалга биз чыктык элек. Өзү финалга биз жана немелердин командасы менен чыктык элек. Бакыттардын немеден биз утуп кеттик, биринчи месттен алып алдык. Алар биз биринчи месттен алып алдык, бакыттар 2 болуп калды, Гүл жигиттердин командасы 3-чү месте болуп калды. 50'den жогоркулар ушундай. 35'ten жогоркуларга мына Алындын командасы алды. Булар молодец, азамат. Курама болуп эле бөлүнүш. Булар биринчи месте. 82'nin балдары 2-нчи месте болуп калышты. Алар айылдан келген экен, өзүнүн поколениясы 82'лер 2 месте болуп калды. Азыр мына супер оюн болуп атат. Анан дагы жаштардын супер оюну болот, аны дагы көрөбүз. Ага чейин деле элдин баары кетпей, бүт баары карап отурушат, оюн кызыктуу өтүп атат. Абдан сон. Чоң рахмат, жакшы интервью болду. Дальше көрөбүз. Мына Кочонекке рахмат, ушинтип сонун элдерден бата алып топ берип атат. Алла разы болсун бул кишигечи. Балдардын өрүлөрүнүн өмүрлөрү узун болсун демекчибиз да. Анан топтун деңгээли өтө жакшы. Аябай балдардын оюндары дагы аябай өсүптүр. Жакшы азыр оюн өткөрүштү да балдарча. Ошо башка эмне дейсиз? Мына биздин айылдын элдери аябай көп келиптир, көрүп турасыңар. 150-180, почти 200 киши болуп атат негизичи. Ар дайым ушундай бизде оюндар болуп турушун, көптөгөн кыйындар көрсүн, оюнчулар көп чыксын биздин айылдан. Рахмат. Кетели. Комментарий берип койсоңуз топ боюнча. Топ боюнча мына Кочон акебизге рахмат, Алла разы болсун. Коңурдөөнүн Арпадек районунун аябай сонун топторду беришти. Бардыгы призовый местага кетишти, сонун болду. Айылдан келген жаштар аябай өсүптүр.
Ийгилик жигиттерге. Эртең 29-да машинага даярданып атабыз. Кичине тынчтанып көңүл буруп алсаңыздар, а? Общий oyun жакшы болду, эң сонун өттү, убагында башталды, убагында анча-мынча эле бир аз кечиккендер болбосо ойнобой калган. Калгандарыбыз баарыбыз ойнодук. Бүгүнкү oyun абдан өтө сонун болду. Бүт баары элдин баары эле ыраазы болду окшойт. Тамак аштан кийин аксакалдардын деле приздери берилди. Азыр мына акыркы супер играда өтө сонун болду. Мына биздин жаштардын өсүп атканы же айылдан келди деп мына биздин шаардагы оюнчуларыбыз кичине сыйладыбы. Oyun өтө курч болду. Балдар да жакшы oyun көргөздү. Эми общий бар немече жыйынтык боюнча баарыбыз эле ыраазыбыз туурабы. Анда эмесе мына приздерди тапшырып коелу. Приздерди мына аксакалдардан баштайлы. Биринчи 5 команда ойноду эле аксакалдардан. Канчачы? Анарбай. Анарбай, молодец. Эң акыркы орунду ээлеген команда. Ана, приз бар экен, барды. Бу жерде призи жок команда жок, бардык адамдарга дагы берилди. Ойногон, утулган, эң акыркы местен алган командаларга да берилди да. Андан кийинки Гүлжигит командасы, Гүлжигит. Гүлжигит каякта? Түрдөй ака келиңиз сиз. Кең, молодцы. Азаматтар жакшы oyun көргөн. Түрдөй ака бир аз кечип, бирок сонун oyun болду. Канет калыңдай эле көрүнүп атат, жакшы экен. Анан Бакыттын командасы. Молодец. Андан кийин экинчи место Нурхандын командасы. Молодец, азаматсыңар. Жакшы oyun көргөздү. Молодец. 3,5 миңден булар. Булардык 3,5 миң экен. Будан Жумаш ака. Анан мына Жумаш аканын командасы дейт, аксакалды. Биринчи место. 4,5 миң. 4,5 миң экен бу жерде. 4,5 миң. Болду, косоза. Эми стариктерден орто муундардан карачыгына 500 жөн эле 1,5 миңден бул утулуп калган командаларды. Орто муун менен жаштардыкы бул? Немеден калгандардан 71лерден. Молодец, буларга да бир 75'ten geldi. 75'ten de daha priz var iken. Молодец. 75'ten bitken. 85 yılgınmış. 85 bin baldar var mı? 85 kim? Bana zikirli var mı? Cünüsler. Молодец. Gel. 5. yıla. Gel baldar. O da daha kim varlı da hırgandardan biri. Kim lan? Ay siz kim mesle buna 79 bin baldar iken. Молодцы. Молодец. İkinci mesle. Üçüncü mesle. Kimler iken? Üçüncü mesle kimlerle? Buna Cemal Bekler iken. Молодец. 82'ler. İkinci mesle 82'nin baldarı buna ayıldan gelgen baldar. Молодец. İkinci mesle. 5 bin. 5 bin iken ikinci mesleğe. Молодец. Alım cezleri. Birinci mesle alımdın komandası. Azamat buna. 6 bin son iken buna birisi. Yaşlardan. Mürek. Yaşlardan. Irıp ketken komandalardan alarga da priz var iken bardığına. Mürek. Jana ırıgın komanda kimdir yaşlar? Kutman. Kayra çıkıyorsun. Daha ırıp ketkenden yaşlardan İbasiler be. Buna İbrahim derken. Молодец. Mağadla kaldır. Молодец. Daha bir komanda kaç komanda ırıp kettiler yaşlardan. Argen der be. Молодец. O da 4 kim aldı? Молодец. 4. mesle. Nurik'tin komandası iken. Молодец. Nurik. Rapşandar 3. mesle. Молодец azamатlar, yaşlar. Ayıldan gelişip. Ayıldan gelenler çok rasyon var. Молодец. Bakılar. Vay молодцы azamatlar mına. Ayıldan gelip alıp жақсы oyun görgözüstü bulardagı. Молодец. Kutlayız. Anıştın komandası 1. mesle. Kolçak bağla toğandar. Молодец azamat yeğen. Молодец yeğen. Молодец yeğen. Hem süper ekran veririz mi? Evet süper. Yemeğim.
Emin neme kaldı balдар bayağınday. En çok priz, süper priz, süper igraga. 3 komanda koyulgan le. Tak, 50 yaştan joğurkularga. 71 bin baldары. 71 bin baldar, молодец азаматтар. Суммасы 10 миң сом бул. Азаматтар. Так, 35 joğurkularga. 75'ter. Молодцы азаматтар, 10 миң сом буларга. Жастар, молодец. Жастардан, мына süper igradan iyi bular ha. Молодец азамат, 10 миң сом буларга. Азаматтар, молодец. Oyun priz alba kalgan adam bolgon jok. Oyun negizi komandalардын көптүгүнө убакыттын аздыгына байланыштуу бир партиядан болуп калды 31ден. Эч ким наразы болгон жок буга. Жакшы эле болду го дейм, а? Анда эмесе пата берип койгонго неме кылайлыбы? Токур кеме пата. Ana tuğanlar, mına bugünkü oyunu görüp atasыңар. Uşu koçoңa rahmat. Uşuncha bardığın uyuşturup bardığın kötörüp uşu karajatka yemetkenge uşu alda razı olsun. Uşu bala çakası önü össün. Jana şu nebiresi de önü össün. Uşu ıltırkıgana törölgen bala şu 1 yaşka çıkıptır. Oşo için berip ötet da. Oşoga ban niyeti tururken bardı halis boldu. Sportta bürösü utat bürösü jеңилет bolдар. Onun için kapa olbogula. Şu alaydan gelip şu 20-30 bollar gelişege oynagoga sizlerge rahmat. Kana şu bardı şu üy bilösümen densoluk bilen bardılar. Eki dünyanın baktılığı olsun, balдар üyünlerden tinçlik olsun. Şu bazı Allah Taala şu sizlerge iman versin, sağlık versin, köp rızkı versin. Şu eki dünyanın baktılığın bardığınızga nasip kılsın. Amin, amin, amin. Daim oyunlarda şunday bol dileversin. Bundan yine kalağında veriyorlar, şunday patalarla. Pata menen el kögöretinde, jamur men jer kögöret ha. O şunu söylenen. Amin Allahu ekber. Rahmet balдар. Arpa tektirden sudyası var mı nerede? Судья kimdir eкен судья? Tamada. Saydı Vakas. Mına balдар ikisi de süйлөп, tiliңер uzun ак болсо 1000 сом алмаксыңар да мына. Рахмат.